Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese ikaze makuru aramutse kuri uyu munsi na makuru yo kuri uyu wa gatandatu turi tariki 10 Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Reka nizere ko mwagize ijoro ryiza hanyuma kandi nkomeze kubifuriza akugubwa neza. Aya makuru rero abirumvikana na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba yihanganishije barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Uyu munsi noneho hamaze kwinjiramo abanyetanzania twajyaga tuvuga ngo ni FARDC, ni Wazalendo, ni igisirikare cy'u Burundi, na abacancuro n'ababirigi bari guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nazo ziri kumwe na twirwaneho. Ariko ubu yari muri uru rugamba hamaze kwinjiramo abanyetanzania. Ibi twabigarutse ku munsi w'ejo, ni inkuru irimo gutrendinga hirya no hino. Hanyuma rero cyo noneho turi burebere hamwe nuko muri iki gitondo ingabo zigera ku 12,000 za Tanzania zose zateguwe zikaba zamaze kwambarira urugamba bagiye guhanganamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ndaza kukubwira ubwoba bafite cyangwa se impungenge zigera kuri 2 bafite. Ikindi ariko nubwo aya makuru mwakomeje kugenda muyumva bivugwa gutya, Tanzania ku rundi ruhande yo izungukira iki muri uru rugamba igiye kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ndaza kubikuvira muzingo muri aya makuru. Kandi ndaza kukubwira ko Kisekedi byakomeye amagambo ya Liyetona Koloneli Wiringoma yavuze ko Kisekedi agomba kugezwa mu butabera n'amagambo akomeye. Reka ndaje nkubwire rero umugambi w'uko ibi bigomba gukorwamo. Ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo abaravuga ko ngo ibi ngibi ari imikino y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ni kwibendera TV, aho ugomba gusanga amakuru yizewe muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukanga aravuga ko ahongeye kumeneka amaraso y'inzirakarengane, abasivile bagera kuri 2 ngo abiciwe ahangaha mu gace ka Bukombo. Ndaza kukubwira neza uko ibi byifashe, ndaza no kukubwira abakomeretse. Ibi byose uraza kubisobanukirwa muri aya makuru. Kandi ndaza kukubwira ko bakozi b'ubutabazi bagera kuri 13 bivugwa ko bishwe, abandi mubare munini cyane bagakomereka. Ni mu zihe ntara aba bakomerekeyemo, ni mu zihe ntara aba biciwemo? Ibi byose nibyo uteguriwe hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada rero, nizere ko meze neza. Ibitekerezo byanyu muraza kubima yaba kuri nimero yacu ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 iyi nimero ni yacu ku muyoboro wacu wa WhatsApp. Iduhaho ubutumwa ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara ukoresheje WhatsApp, ubundi ibintu bikagenda neza muri aya makuru. Kandi birumvikana ibitekerezo byanyu mushobora kubitambutsa hasi aho ngaho muri uwo mwanya wagenewe ibitekerezo. Hanyuma rero like yanyu, like ziriye muterekeho like. Niba uri mushyashya ukaba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, cyangwa se ukabusanzwe hano ku Ibendera TV ariko utari wakora subscribe, manuka hasi aho ngaho ukore subscribe, uraza kuba ugize neza. Undi nurangiza ukanda wahanditse share, birabiguha uburenganzira bwo gusangiza aya makuru nshuti n'abavandimwe bawe, ubundi twese tukamenya amakuru. Reka rero ibintu tubigenze gutya mu kanya gato cyane, ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, reka nongere mwifurize ibihe byiza wowe dukurikiye aho uherereye hose, abantu baherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mwese tubahaye ikaze, inshuti zacu ziherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Bugande, abari mu Burundi, Yambusana, Tanzania na Kenya muracyadukurikira namwe Yambusana, abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya tuhafite inshuti zacu ziherereye hariya muri Leta ya Texas, mwese tubahaye ikaze makuru yo muri rukerera no kwibendera TV, nago twakwibagirwa bari Norvege, abari Australia, abari Canada, abari mu Buholandi no mu Bubiligi, mwese ikaze muri aya makuru yo kwibendera TV. Nitwa Umukada, hanyuma areka munyemerere aya makuru tuyanzikire ahangaha kuri iyi inkuru igaruka ku bijyanye nuko abasirikare bagera ku 12,000 bo mu ngabo za Tanzania tayari bamaze kwisuganya, buri kimwe cyose bamaze kugishyikirizwa. Amakuru akavuga yuko ubu ngo bari mu rugendo rwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ibijyanye n'urugendo rw'abasirikare, hanyuma nze nkubwire imbogamizi zigera kuri 2 bafite, hanyuma nindangiza nkubwire icyo Tanzania igomba kungukira muri iyi misiyo cyangwa se muri iyi diro yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nindangiza ubundi dukomeze n'izindi nkuru tayari, kandi ubwo ngubwo ibi tugomba kubivuga twamaze kugera hehe, twamaze kugera kuri mapu yacu rero ibigomba kubyerekana neza. Ndakubwira yuko amakuru ahari nuko aba basirikare bo mu gihugu cya Tanzania bagomba kwambuka uyu mupaka wa Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze aha Karemi. Bagomba kwambuka bakanyura kuri uyu mupaka wa Karemi, hanyuma abakinjirira ahangaha. Bamara kwinjirira ahangaha rero tayari bakazamuka ahangaha za Miketo, hanyuma bagatangira kuzamuka abajya gushamburiya n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Tayari biravuga yuko misiyo yabo ya mbere bagomba guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bya za Makobora haruguru ahangaha. Hanyuma kandi inyuma yo guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri bice bya za Makobora ahangaha, ubundi bakazamuka noneho berekeza aha muri za Uvira. Dore murimo murahabona za Baraka ngaha, aha niho bagomba kuzamukira. Murimo murahabona ahangaha za Mwezi, hanyuma aha bagomba kuharenga bakasira security anga muri Swima, bakazamuka noneho sasa urugamba rukambikanira aha Amakobora. Hanyuma rero reka nkubwire ibijyanye n'imbogamizi abasirikare abo ku gihugu cya Tanzania kugeza ubu ngubu abafite, dore ko n'ubundi ibintu bitaboroheye na gatoya. Zimwe mu mbogamizi rero bafite kandi zibateye inkeke iremereye ndetse inateye ubwoba, nuko bafite ubwoba bw'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe abashobora kuba ashyira muri ambushi iteye ubwoba. Reka ibi bintu bigusobanure, kubera ko ushobora kwibaza ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe ko bari muri ibi bice bya Makabora, kandi Makabora ikaba iherereye ahangaha, kandi ukaba ubona Makabora iri kure cyane, ukibaza ngo ese Makabora na Karemi byahura gute kugira ngo abarwanyi bo mu gihugu cya Tanzania abikange aba barwanyi b'intare za Sarambwe. Reka ibi mbiguhe neza. Urabona mu minsi, ngira ngo ni ku munsi w'ejo, twababwiye amakuru yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakimara kumenya yuko hari amakuru yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania
bari mu mugambi wo kudeployinga abasirikare benshi cyane aha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise bashyiraho ubwirinzi bukomeye cyane muri ibi bice by'ahangaha umanukiye muri za Makabora ahangaha bahise bashyira ubwirinzi bukomeye kandi buremereye. Hanyuma rero ubwirinzi bashyizeho n'ubuhe? Bashyizeho ubwirinzi icya mbere bwo mu kirere, bashyiraho ubwirinzi bwa kabiri bwo mu mazi, bashyiraho noneho n'ubwirinzi bwo ku butaka. Ikindi kandi maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ntiwamenya aho ziherereye kugeza ubu ngubu, kubera yuko zirimo zirakora amanywa n'ijoro, zirimo zirakora umunsi ku munsi. Ibi rero byahangayikishije abarwanyi bo ku gihugu cya Tanzania, bivugwa yuko bagomba kwambukira ahangaha kuri epo ya Karemi cyangwa se kuri iki cyambu cya Karemi. Birumvikana abataraversije muri aya mazi, dore Tanzania ngiyi ako iri ubu ahangaha hose ureba ni muri Tanzania. Hanyuma rero aba barwanyi bakaba bagomba kudeployingwa n'ubundi banyuze muri aya mazi, bakinjirira kuri iki cyambu cya Karemi tayari bagatangira kurwana urugamba ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero aba barwanyi bo ku ruhande rwa Tanzania ubwoba ni bwose. Baravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe swate bashobora kubategera mu mazi bakabaturitsa, swate bashobora kubategera mu kirere bakabaturitsa. Ngira ngo murabizi ko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bafite za drone zirasira iyo kure cyane. Hanyuma rero ibi byose byateye ubwoba abarwanyi bo ku ruhande rwa Tanzania. Ibi bikavuga yuko bakimara kugira izi mpungenge, ubundi amakuru yarahari nuko ngo bagombaga kuba bahageze mu ijoro, ariko ngo baje kugira ubwoba. Bikavuga yuko ngo abari hafi ahangaha y'umupaka, ariko bikaba bivuga yuko ngo batari binjira neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo bageze ahangaha rero bagira ubwoba. Hanyuma rero abisaba yuko ngo babanza kohereza za maneko zabo, ariko kandi ngo bakabanza no gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo barebe niba mu mazi nta kibazo kirimo, barebe niba mu kirere nta kibazo kirimo, ariko kandi na za maneko zabo ngo zirebe niba ku butaka nta kibazo n'ikintu gitoya bashobora kuza kuhahurira nacyo. Ngibyo rero uko byifashe, ngiyi impamvu yatumye abarwanyi ba Tanzania barara abatinjiye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ariko ibyangombwa byose ngo byamaze gushyirwa ku murongo. Hanyuma rero ko turi kuvuga yuko Tanzania yamaze gusinyana amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye nuko iki gihugu cya Tanzania kigomba kudeployinga abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi Tanzania yo izungukira iki muri iyi operasiyo? Ibi rero nibyo noneho nifuza kugusangiza. Dore uko bivugwa rero, cyangwa se dore uko byifashe kugeza ubu ngubu. Amakuru ahari aravuga yuko Tanzania kuba yemeye gukora iyi misiyo ngo izabyungukiramo ibijyanye n'ibuye ry'agaciro, kubera yuko Tanzania ubu ngubu ngo yagiranye amasezerano akomeye cyane, yagiranye amasezerano akomeye kandi ngo y'agaciro k'amafaranga menshi. Bivuze yuko nubwo yinjiye mu rugamba ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo igomba kuzahavana ifaranga ryinshi cyane. Bivuze rero ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kongera gukora indi diro imeze nk'iyo bakoranye n'igihugu cy'u Burundi, bijyanye nuko abagiranye amasezerano yuko bazabaha abasirikare bakaza kurwana urugamba, hanyuma abandi nabo bakabaha cyangwa se bagatwara amabuye y'agaciro. Madame cyangwa se Mama Samia Suluhu Hassan rero nawe akaba yamaze kwinjira muri diro y'ifaranga. Uraza kuba wamubwira iki? Ifaranga agomba kuricakira binyuze mu ibuye ry'agaciro.
hanyuma nawe rero abasirikare bakinjira urugamba bagatangira kurasana birumvikana nuko nguko ibintu byifashe kugeza amagingo ayangaya. Reka rero nkubwire yuko ubu ngubu tuvugana urugamba rwo rwamaze guhindura isura kuva abarwanyi bo ku ruhande rwa Tanzania bikimara kumenyekana yuko bagiye kwinjira muri uru rugamba. Nagira ngo nkubwire ko uru rugamba rwahinduye isura kandi uru rugamba rwamaze kuzamura umwuka cyangwa se imbaraga ku mpande zose. Birumvikana ni ibintu bikomeye cyane kandi buri ruhande rukaba rwamaze gukanira kugira ngo n'ubundi uru rugamba ukomeze kurwanwa. Kuba ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe bo byifashe gute? Ndakubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo gutegura ibyabo ku ibanga rikomeye cyane. Ndakubwira yuko n'ubundi abasinipazi n'ubundi ngo bajyamiye amajanja. Ikindi kandi intwaro ikomeye niyoroheje y'abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari yamaze gutegurwa no gushyirwa ku karubanda cyangwa se no gutunganywa. Hanyuma ibi uzabisobanukirwa mu minsi ya vuba cyane, dutangiye kukugezaho imiripuko, dutangiye kukubwira aho urugamba rwambikaniye, dutangiye kukubwira ambushi zatangiye gukorwa, dutangiye kandi kukubwira n'abatakarije ubuzima muri iyi intambara igiye kurota. Reka nkubwire ko rero twerekeje ku magambo akomeye cyane. Lieutenant Colonel Wiringoma n'umuvugizi mu bya gisirikare wa Alliance Fleuve Congo 23 yagiye ahagaragara aratangaza, amaze gutangaza ariko ku ruhande rwa leta ya Congo nako batangaje. Ibi rero nibyo twerekejemo kugeza ubu ngubu. Ndakubwira yuko ibintu byamaze gufata indi intera yo ku rwego rwo hejuru cyane. Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ku munsi w'ejo yuko Tshisekedi agomba gufatwa agafungwa. Kubera iki? Kubera inzirakarengane zishwe. Hanyuma rero ibi bikimara kuba, leta ya Kongo nayo yavuze yuko ibingibi ari ukwikinira. Yavuze ko ibingibi ari ukwikinira ndetse ivuga yuko ahubwo nareba nabi aribo bazafatwa. Ibi rero bikaba byatumye hirya no hino n'ubundi umwuka wongera kuzamuka. Yitwa Patrick Muyaya, ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Uyu nguyu rero niwe wavuze yuko ibyo Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ngo ari nk'imikino iri aho ngaho bidafite n'ishingiro n'iri na ritoya, ndetse avuga yuko ngo nibatitonda ahubwo wavuze ibingibi ari we ushobora gufatwa. Reka nkubwire uko ibi bintu bimeze. Umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ni Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje ku munsi w'ejo bundi ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi azafatwa first of all akagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo abazwe ibyaha ashinjwa birimo n'ibyerekeye urupfu rw'abasivile. Ibi Lieutenant Colonel Wiringoma yabitangaje ku wa 4 tariki 8 Mutarama muri uyu mwaka w'2026 mu mahango wo guherekeza abiciwe muri Masisi na n'umuhango wabereye Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bukuru bwa Alliance Fleuve Congo bwasezeye
mu cyubahiro abasivile bagera kuri 22 bose bo mu gace ka Masisi ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abo basivile bakaba barishwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC ku itariki 2 Mutarama muri uyu mwaka. N'umuhango rero wari ugamije guha icyubahiro ababene gihugu b'abanyekongo. N'umuhango rero usibye n'abayobozi bo muri Alliance Fleuve Congo 23 n'abaturage bari barahangaha, amarira n'agahinda byari byose. Amarira n'agahinda byari byose. Unyemerere gato yenda usangize uko ibi bintu byari bimeze nubwo twagiye tubikoraho makuru yacu, ariko unyemerera nkwereke uko situation yari ifashe ahangaha. Ngira ngo urimo urabireba neza rwose uko situation yari imeze. Abantu bose amarira yari amarira, amasanduku urabibona uko ibintu byari byifashe. Muri uyu muhango rero cyangwa muri iki gikorwa niho Liyetona Koloneli Wiringoma yavugiye ko Tshisekedi agomba gufatwa agashyikirizwa ubutabera ndetse akagihozwa aya maraso y'inzirakarengane bene aka kageni. Ibi ngibi rero akimara kubitangaza, Bwana Patrick Muyaya nawe yagiye ahagaragara arangije aramusubiza, akaba yamubwiye ati wowe ibyo urimo uri mu mikino ikomeye ndetse iteye ubwoba, ndetse ngo ahubwo natitonda ashobora kuba ngo ari we uzafatwa mbere yuko Tshisekedi yafatwa nk'uko yabitangaje. Ibi ngibi rero bikaba ari ibyasubizwaga Liyetona Koloneli Wiringoma wavugaga yuko Tshisekedi ashinjwa ibyaha birimo ibyibasira abasivile b'inzirakarengane. Amagambo rero akaba yamaze kuzamuka ku mpande zombi. Hanyuma reka twihuse n'aya makuru twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Muri teritwari ya Rucuru ibintu byifashe gute? Muri teritwari ya Rucuru reka nkubwire ko abasivile bagera kuri 2 bishwe n'abantu bitwaje intwaro. Kugeza ubu ngubu ngo ababishe ntibaramenyekana. Abasivile 2 bo mu byiciro by'ubuyobozi bitandukanye barasiwe ahitwa Bukombo ni muri groupement ya Bukombo mu bwami bwa Bwitu ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu ijoro yo ku munsi w'ejo kuwa gatanu, ako n'ubundi bivugwa yuko ngo barashwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro ariko bataramenyekana. Wabanje kwicwa ngo n'umuturage ukomoka mu gace ka Shonyi ni muri Kayuru. Uyu rero ngo akaba yararasiwe iwe mu rugo ahagana saa 2 z'ijoro n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana, ariko bikaba bikekwa ko ngo araba mu mutwe wa Wazalendo. Uyu mugabo ngo yarazwe ku izina rya Kivuruga, akaba ngo yarashinzwe aborozi muri ako gace ngo kandi yaramaze igihe ahabwa ubutumwa umutera ubwoba bwo ko agomba kwicwa nyuma y'uko iki gikorwa gishyirwa mu bikorwa. Ubundi wishwe ngo yari umuyobozi waho wo muri Kavumu, akaba ngo yarashimuswe agiye gutaha iwe maze agwa mu maboko y'abantu bitwaje intwaro bakekwaho kuba arabo mu mutwe wa Wazalendo. Birangira rero ngo bamwishe. Ibyo bitero byabereye mu duce twegeranye, ariko impamvu nyirizina yatumye abantu bicwa ngo kugeza ubu ngubu ntiramenyekana. Umwe mu baturage waganiriye n'itangazamakuru akaba atashatse ko amazina yashyirwa ahagaragara yagize ati abagabo 2 barashwe ni mu midugudu yituranye. Dukomeje rero kwibasirwa n'abantu bitwaje intwaro tutazi kandi batuvutsa ubuzima. Abaturage ahangaha rero abakaba batabaza basaba ubuyobozi n'inzego zishinzwe umutekano kubagoboka no kubarinda. Reka twihute nanone muri aya makuru tukirimo, mbabwire ko abakozi b'ubutabazi bagera kuri 13 bishwe, abandi bagera kuri 20
40 bagakomereka ni mu ntara zigera kuri 5 zo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura abakozi b'ubutabazi bagera kuri 13 nibo barimo kubarurwa ko bishwe, abandi bagera kuri 40 bakaba barakomeretse, ni mu gihe hari n'abandi benshi bashimuswe kugeza ubu ngubu bakaba baraburiwe irengero mu mpera z'umwaka ushize 2025. Ni mu ntara Ituri, muri Tanganyika, muri Maniema, muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko byatangajwe n'ibiro bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi bwa Loni. Raporo y'iki kigo igaragaza ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru ikomeje kuba akwisonga kurusha izindi, mu gihe mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hagaragaye ubwiyongere bukabije bw'ihohoterwa muri iyi ntara bukorerwa aba bakozi, ariko kandi ngo no muri Kivu y'Amajyepfo mu mwaka ushize 2025 hagaragaye nibura ibyaha n'ibitero birenga 600 byibasiye abakozi b'imiryango y'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyaruguru ngo niho hari umubare munini w'izo mpanuka zabibasiwe. Ikihari ngo nuko ngo ibi byatumye intambara ifata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi ngo ibi ngibi bihungabanya ubutabazi buba butegerejwe ku baturage b'inzirakarengane. Icyakora mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize muri Kivu y'Amajyepfo haje kuzamuka kwisonga, hanyuma rero aba agera hafi kuri 50% by'ibyabaye muri uko kwezi kandi hose. No kuvuga ko Kivu y'Amajyepfo yagize 50% by'ahandi hose, izo za Ituri, izo za Maniema, hose Kivu y'Amajyepfo yarazamutse hose iraharenga. Kugeza ubu rero iyi miryango y'Impuzamahanga ishinzwe ubutabazi ikaba isaba ko habaho ubutabazi, ariko kandi hakabaho n'inzego zihamye zigomba making sure yuko bakora ibikorwa byabo badahutajwe cyangwa se ngo babuzwe ubuzima. Reka rero mbashimire inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ni amakuru hano ku Ibendera TV yo muri iki gitondo, ni kuwa gatandatu tariki 10 Mutarama muri umwaka wa 2026. Nge nitwa Mukada, nabashimiye ababanye natwe, hanyuma like zanyu mukomeze muterekeho muramugize neza kubera ko bidufasha kubona recommendation. Niyo nkunga tubasaba, hanyuma bashyashya cyangwa se abo mwabyibagiwe tubasaba namwe kudukorera subscriber, nibura abasubscribers bashyashya 1000 ndabashaka uyu munsi uze kwira amubinkoreye muraba mugize neza. Ndabashimiye cyane rero abagiye muri gahunda za weekend mugire gahunda nziza, abagiye muri weekend mugire weekend nziza, bagiye mu bukwe mugire ubukwe bwiza, hanyuma gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Bye, ciao ciao.